5 članova udruženja pčelara Roj iz Inđije podnelo je tužbu u Višem sudu u Novom Sadu protiv voćarskih zadruga iz Novog Slankamena zbog, kako su naveli, neselektivnog tretiranja herbicidima i insekticidima. Nije bilo ni odgovarajućeg stručnog nadzora, što je u aprilu ove godine dovelo do uništenja preko 1000 košnica u ataru tog sremskog sela, kažu oštećeni pčelari. Prema njihovoj proceni pričinjena šteta je 12 miliona dinara, od čega je polovina štete načinjena pčelinjim društvima, a druga polovina prinosu meda. Kako je objasnio predsjednik udruženja Dejan Ćukalović, na ovaj korak su se najviše odlučili zbog toga da se konačno stane na put lošoj praksi koja već ozbiljno narušava ekologiju ovog voćarskog kraja. Ono što je paradoks u celoj priči je činjenica da Srbija ima jedan od najboljih zakona u Evropi. 2009. godine u Službenom glasniku broj 41 izašao novi zakon o zaštiti i tretiranju voća, gde je apsolutno se zabranjuje tretiranje u cvetu. Znači, nema ni noćnog, ni jutarnjeg, ni prepodnevnog, znači, apsolutno je zabranjeno tretiranje u cvetu. Verovatno postoje neka druga sredstva koja i na drugi način kako mogu da se zaštiti to isto bilje. Evo ovde smo... Evo, ovo je fotografija načinjena na licu mesta. Vidi se da je ovo jabuka u cvetu i vidi se magla, a osim toga sud će moći da ustanovi kad se i kako to desilo, tako što će uzeti knjige tretiranja i saslušati sve one koji su tuženi, a naravno i naše stranke, za koje pokušavamo tu štetu nekako, makar malo da ublažimo, jer ta šteta se ne nadoknađuje odmah. To je proces jedan koji možda traje 2 do 3 godine. Znači, posledice su dalekosežne, vreme je da neko razmisli da imamo i decu i imat ćemo i deca naše će imati decu i treba da sačuvamo to što imamo. Srbija je poznata po tome da još uvek nije toliko zatrovana koliko su ostale zemlje u Evropi i to treba da nam bude komparativna prednost. Zbog 3 aprilska tretiranja u vreme cvetanja Srbija je ostala bez 50 tona meda, pčelari Inđijske opštine bez zaslužene zarade, ali i bez rojeva, pa će oporavak pčelinjih društava trajati minimum 3 godine. Za pčelare koji egzistiraju od toga to je nenadoknadiv gubitak, kaže Ćukalović. Sličnih problema imali su i ranije, ali nikada sa takvim ishodom, jer su uginule pčele iz više od 1000 košnica. Ovo uopšte nije izolovan incident. Znate, ovo se kronološki dešava godinama, međutim, sada je dostiglo jedan kulminaciju, došlo je jedan maksimum, jer bilo je sporadično tamo svuda redom po manji broj košnica, ali sada je na jednom mestu, na jednom regionu ima veći broj košnica i došlo je stvarno do ogromnog gubitka, pogotovo što je fitoinspektorka iz Stare Pazove, Rankov, ustanovila da je korišćeno 5 insekticida u vreme tretiranja, što je inače zabranjeno. Znači, pregledom u knjige prskanja koje su im naložili sami zaštitari. Sve zadruge imaju svoje zaštitare koji im javljaju vreme i sredstva s kojima će da vrše tretiranje. Tako da ona pregledom knjige ustanovila da su korišćeni insekticidi, iako njihova strana kaže da uopšte da su koristili sredstva koja nisu štetna za pčele. Mada ja opet napominjem, ne postoji zakon koji odobrava tretiranje u cvetu, barem ne u našoj zemlji, i naš zakon je jedan od najboljih zakona što se tiče toga, jako je blizak evropskim zakonima. Ne postoji odgovornost samo jedne osobe za nastalu štetu, pa je tužba podneta protiv svih voćarskih zadruga iz Novog Slankamena, jer one imaju status pravnog lica i mnogo je lakše dobiti spor, kaže zastupnik oštećenih pčelara Željko Kuvizić. Osim njih utuženi su i Republika i pokrajina, jer ceo koncept tužbe je skretanje pažnje na veliki problem u koji možemo upasti. Kažu inđijski pčelari i dodaju da je zbog toga važno da se animira kompletna javnost, a na prvom mestu institucije u izvršnoj vlasti. Njihov predlog je da se preko zime organizuju zajedničke edukacije sa voćarima kako bi našli najprihvatljivije rešenje za obe strane. Pčelari smatraju da bi voćari trebalo da promene odnos prema njima, ako ni zbog čega drugog, onda zbog opasnosti od nestajanja oprašivača. Prema njihovim izvorima, manji prinos osjetio se već ove godine upravo zbog toga. Niko zaista nema ni nameru ni želju da sprečava voćare da zarade za svoj hleb. Ali između pčelara i voćara treba da postoji jedna saradnja koja u zapadnim zemljama zaista postoji, jer, na primjer, u pojedinim zemljama voćari plaćaju pčelarima da donesu košnice u voćnjak, a ne da se ponašaju prema tim košnicama neodgovorno. Tako da se nadam da i uz vašu pomoć, uz pomoć medija, možemo da dobijemo malo mesta na tom prostoru medijskom,
čisto da probudimo kod ljudi radoznalost šta se dešava, kako se dešava, zbog čega se dešava i kako da se to spreči u buduće. Nipošto ne bi trebalo zanemariti ni činjenicu da je med velika izvozna šansa za našu zemlju, što potvrđuje sve veće interesovanje iz zemalja Evropske unije, naročito iz Nemačke, gde je naš med veoma cenjen. Med sa ovih prostora je tražen, izuzetno tražen, pogotovo nemačko tržište je jako zadovoljno sa našim kvalitetom meda. Međutim, kad se sve udruži protiv pčelara, udruži se klima, priroda i kad na kraju se doda i čovek kao jedan posljednji i najvažniji faktor u celoj priči, onda završite ovako kako smo mi završili, bez pčelinjih zajednica, bez berbe i bez meda. U znak protesta pčelari su ispred Novosadske palate pravde građanima besplatno delili ostatak meda nakon novogodišnje propale sezone. I pored svih nedaća nije ih napustio optimizam, jer, kako su rekli, čvrsto veruju u srpsko pravosuđe, ali i u pravdu. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.